Ndabasuhuje. Wari uzi ko ubwenge bwa muntu ndetse n'imitekerereze ya muntu ari byo bituma ashobora kugira aho ava ndetse akagera aho agera? Kuri iyi si abantu benshi batekereza ko umuntu ashobora kugira aho ava ndetse akagira n'aho agera cyangwa se agatera imbere ari uko afite aho abikomora cyangwa se yabirazwe n'ibisekuruza. Ariko ntabwo bajya bibaza aho ibyo bisekuruza bishobora kuba byarakomoye ibyo bintu. Umuntu arakomeye, afite ubushobozi ndetse afite n'ubuhangange bwo gukora cyane akoresheje ubwenge ndetse n'amaboko, akagira aho ava ndetse akagira n'aho agera agatera imbere. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro ni Mr. Vanny. Mu kiganiro wari uzi ko uyu munsi tugiye kuganira ku muperezida uyoboye igihugu cy'u Rwanda ukomeye cyane, utinyitse ndetse w'umunyabwenge cyane, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yavutse ku itariki 26 z'ukwa cumi 1954, bivuze ko afite imyaka 67 y'amavuko. Yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yagiye yiga mu mashuri atandukanye, yize mu Rwanda, yiga muri Uganda ndetse na Amerika. Perezida Paul Kagame yatangiye kugenda yaguka cyangwa se atera imbere ubwo yabaga mu gihugu cya Uganda ari umusirikare. Ahagana mu mwaka w'1946 ku ngoma ya Yoweri Museveni wari perezida wa Uganda. Ubwo jenoside yabaga mu mwaka w'1994, Perezida Paul Kagame nyakubahwa n'abo babanaga mu ishyaka rya RPF nibwo baje batabara igihugu cy'u Rwanda cyari kiri mu mage, aho amoko yari ari mu Rwanda yari ari gusubiranamo, ariko iyi jenoside yari yaratewe na leta yari iriho ya leta ya Habyarimana. Perezida Paul Kagame yinjiye mu ishyaka rya RPF ahagana 1990. Nibwo we n'iryo shyaka bazaga mu Rwanda bagahagarika jenoside, aho hapfuye abatutsi b'abaturage barenga miliyoni. Perezida Paul Kagame yabaye visi perezida ndetse aba na minisitiri w'intebe, aba na minisitiri w'ingabo mu mwaka w'2000 ku ngoma ya perezida Pasiteri Bizimungu. Mu mwaka w'1994 ubwo yahagarika jenoside, ubwo perezida Habyarimana yamaraga gupfa, Pasiteri Bizimungu niwe wabaye ugiye ku ngoma, abaye perezida w'agateganyo, aribwo Perezida Paul Kagame yabagamo visi perezida ndetse akaba na minisitiri w'ingabo. Perezida Paul Kagame yatowe nka perezida w'igihugu mu mwaka w'2003, niho yabaye perezida w'igihugu. Yatorewe manda ebyiri, manda zageraga mu 2017, bivuze ko manda imwe ifite imyaka 7. Perezida Paul Kagame yakuye u Rwanda ahantu habi cyane ubwo rwari rukiva muri jenoside, ibikorwa byarasenyutse, abaturage ubwabo nabo bafite ubwoba ndetse harimo n'abafite ingengabitekerezo ya jenoside. Perezida Paul Kagame yashyizeho imiryango itandukanye yunga abaturage ndetse azamura n'ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo abaturage bamwishimiraga cyane, yarongeye yiyamamaza mu mwaka w'2017
atorerwa manda y'imyaka 7 arayobora kugera 2024. Perezida Paul Kagame yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, aho yahanze umujyi wa Kigali umujyi umeze neza kandi ufite isuku. Mu mijyi ya East Africa yose niwo mujyi mwiza kandi ufite isuku. Perezida Paul Kagame yabaye uhagarariye umuryango wa East African Community, ndetse uwo muryango wari mu bihugu by'ibihangange bikomeye cyane nk'u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Perezida Paul Kagame w'imyaka 67 ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2024 yarongeye ariyamamaza nka perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yarahanganye n'abaperezida batatu harimo Frank n'undi umwe, ndetse wari uhagarariye ishyaka rya Green Party. Perezida Paul Kagame yabatsinze neza hejuru y'amajwi 70. Yagize amajwi angana n'abaturage b'uturere twose tw'u Rwanda havuyemo akarere kamwe. Perezida Paul Kagame yarongeye aba perezida w'igihugu cy'u Rwanda kugera amagingo aya ngaya ariwe ukikiyoboye. Perezida Paul Kagame agenda mu modoka nziza cyane iri mu bwoko bwa Land Rover, imodoka igisasu gishobora kuraswa kikaza kugera iruhande rwayo cyamaze gucika intege kitagishoboye guturika. Perezida Paul Kagame imodoka agendamo ibirahuri byayo nta tibare gusa. Uyu munsi njye twabanaga mu kiganiro yari Mr. Vani. Kora subscribe, ukore share ku nshuti zawe, ndetse utere na comment utubwire ikindi dushobora gukoraho icyegeranyo. Murakoze cyane cyane. Ciao.